Masagi Philip Lejadaba Inchilaga Chatpa NPF na Tumina Labana Pagani Haina JSC ILPS ki Women's Wing High Cray. Union Public Service Commissioner Loba Civil Services Examination ki fall out ho Cray Manipur ki Mioi Taruk Mai Pakle. Amade Passenger Puba Gari Singi JSC ka Transport Minister ka wari sanabada yanaba purakpadagi Gari Chenba lepagi khongjang handokre. Kurumjari ISTV ki pau miyeng tabi basimbu taram nokchari hauzik pau santong na pizari. Naga People's Front NPF Kanano Haiba Mipum Kudimang na Khangi Masagi Phirap Lejadaba Insilaga Chatpagi Mahota Tumina Laibana Hena Pagani Haina JSC ILPS ke Women's Wing ki convener Thangjam Apabi na Haikre Ngasi JSC ILPS ki office ta pangthokpa paumi singa unabada mahakna makatan haikibada Yellow Mi Kannaba Bill Asibu NPF ki president na anti-tribal amasung anti-social oiba kongjangni hairibase party asige MLA ahum bill pass toba matamda assembly da saruk yakibani mina inchilaga siznariba rajniti dol ase anti-people's party ni haike administration ki chana pathapi manung du da laaga changa bataragadi hotel list pakhalam bataragadi akhoina maduda akhoi gi sahi asuk tam asuk haidana laidana adu manung chana thabak se tawmagadi akhoina makhoi bu thingam thokte ba thingani municipality election soidana nan buri yawi bam yam se hek katri bawa akhoi ti suknya yaroi boy ko topone mi ne iselaga chapa akhoi ge dol laida sepi tharaga chalu hai ba pham chapa do adu gi wakhalon ni moi ma sana ma sabu karano karino miyam hori ba yau su karino sina tung da kari kanai apa pata amanga tong ne na bagi moi khoi gi wakhalon da chen da ba adu ba dol gum na akhoi di kan gi gani hek nga phangdri bawa akhoi ta sena khongjang gi lep ta jangjang gi gani Women's Wing ko convener kaya su sarugyatuna pangthokiba paumi singa unabaduda apabina makatan haikibada Yellow Mi Kannaba Sem kiba bill ahumbo ekta onthoknaba rajniti dol singna lawrakliba khongthangbu taramna oi handak chatkadoriba political party singi khongchat asi mai pakta halaklabadi taramna okani miyamgi apambagi wangmada thabak toraklabadi makhoigi mathakta khongjang changsingani JSC ILPS na changslakliba khongjang asi mai paknanaba harau kumai thingjile Miyam punna khongjang changsinminasi haiki na nupi MLA nupi ahum kakhala e nupi gi thawdo wa thok prime kya da akhoina makhoi da chauna asa tawri hai ba nupi candidate ahum sina single word amba phongdorok ta ba hai ba se nupi miyam gi laibak thim ni makhoi matik cha da bani haina loguni akhoina senmen se ngamaga lora ga di phai nataba ta taraga di manipuri miyam gi nupi miyam gi miyeng su Manipur Praja miyam gi miyeng sum punaba pulamna makhoi da miyeng thamakani hai ba se makhoi na su khangbi raga thabak se changsan bana phagani natragadi akoi woman na tumina sungtok to All political party Musingna Center da ILPS Jan Hanaba Taksin Gadori Basi JSC ILPS Amadi Miyam na Horibe Ihosi Karigino Haiba Central Leader Singda Mamuta na Khangan Batangai Fade Haina Convener KS Ratana Phongdokli Joint Committee ke Office da Pangthoki ba Paugi Mifam Amada Convener na Makatana Mamang Chahida Pass Tokiba Bill Singh Thabak da Onthok na Bahonabada Matam Thingtahan Basi Chumde IMC Mikal Mamangda government ki chapchawa phirep khangadabani hayengdagi makhatana wakat mifam yauna anowa khongjang kaya changsin ba horagani haiki India ki loda sum yang kana ko yar ka sum legada bi question le thain manda chago manda wang khai da mayam yoksle khoi ore mayam ji len khangare ba si yaw do masi India ki lona ya dina ko jadum yengada ba sum mo ne la kada mo gi mi bot karakna fan mongda Mitoki MLA mayam level to akhoji India lo ne yade na adum legada be question le aduna masi ki posida aina tham thamni di India lo na kala wo ga akhoji side gi di akhoji mutro mangram na to yaroi bo tha ga bi gano bo le bi gano ji akhoi masi akhoi haida ne masi hayu da gi khona lo do sum yega di sum una akhoji puthan na akhoji mang phim le na adu gi engel lo da khona handagi municipal council election da mito sing bo le bi gano adagi mito sing bo tha da bi gano haiba akhoji Demandang ko lagi, ano sige demandang niya yang kadi, ako hesitation siya ako adum sa tani.
मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हन्नबा मियाम की अचौब खोंजंग कया चंगसिनबदगी असेंबली ना बिल अहुम पास तौखिबादु एक्ट ओंथोक्तुना चनहनगदबनि हाइना मखा ताना मियाम न खोंजंग चंगसिलिंगे जेरक्ता ILP गा बिल अहुमगा मरी लेनदे तोंगान तोंगान बहिरम अमममनि हाइना इपाकी प्रेसिडेंट सापमचा जादुमनी न फोंदोखरे ngasi Kaisampata laiba ipaki office ta pangthokpa paumi singa unabada mahakna maka tana haikibada ILP chana hanbaki khongjang ase Manipur da chahi kungamanga helaklabasu Manipur sarkar amasung Bharat sarkar na midyang changdana lakli Manipur da han chana ramba Eastern Bengal Frontier Regulation ase Hauzik Mizoram Nagaland amadi Arunachal Pradesh ta regulation ase ki makhada anauba amendment tawrga chanare अमरोमदा मणिपुर सरकार नदी वाफम असिदगी नाथैनब होनबदा बिल ओइना सेमलकपदगी चममनबसी लेरखिबनी हंदक दिल्ली दा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की कांगबु अमा चटकदौरिबसिना सेंटर की लुचिंगबसिंग उनबदा मचा खाइना खंगहनबा मथौ ताई हाइकि लावलबो फलावसे करम फलाव ओइदुनो हेबसि एखोइ एजिटेशन हाउरिबसिना लीडरसिना मियाम खंगनबो थो वरमदी even political party sing even ngarang cabinet moi gi leiba political party sing si mi pham da inner line bank system I don't mention daw masi miyam da samam da boy sing se masi thani sing na akoina ta li bi man si bill ni inner line bank system na te hai ba se mai sing na han man sangi miyam di sei kun mga sumna ma ko gi kokta inner line bank system hai ba gi पोटु सुसनि बरमोर ओइदना ngasi wauta koi mioi kuningana mani pore in line pump system sanaga ningdam law Union Public Service Commission alauba Civil Services Examination lising ani taraga manga gi fall law thokre Manipur gi oina candidate taruk mai pakle makhoi gi manungda Khuman Them Dainana kungamari suba rank talakle Apunba candidate lising amaga chubna kumbudra mangagi manungda Manipur gi oina mai pakla khrabasing adude rank chamaga humpu tareta S Askari Ali rank chamaga nifuda Kritidas Thauchom rank chatuka marifu tarukta Haridas Rajkumar rank chatter kayang khaini thoida khetmem Sibakanta amasung rank chamapanga taramanga da M Thangchuan Chang Joni Manipur gi oina rank khwaidagi wangna lakliba Khumanthem Daina hauzik Manipur Fire Service ke director oiriba Khumanthem Chandramani gi machanupi ni Manipur board na loba lisingani taret ke class 10 gi examination dasu mahakna topper oike Delhi University da lisingani taragani thoida BSc final dasu makok oibada natana lisingani taragamari ke MSc Physics dasu makok oike Manipur dagi candidate taret na examination asida mai paklakpada mai kai kaya dagi nungaiba phongtok narakli Passenger gari sing dagi one time tax loba handu haina gari sing matam kaktana chen balep lambadu government ka yanaba purakpadagi handokrai Transport Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na All Manipur 5 ton passenger service ke JSC ki mirchinga unarba matung yanaba si purakibani JSC ki convener S Somerjit na paumi singda one time tax asli September matungda chatnaba adubu masi chatnaba hawtringe da lisingani nipandagi semdoktana laklaba bhara revise tawba aduga hauzik tha ahungi oina piriba road permit ase chahi amada sangdokpa hairiba thabak sing asi September tha yawdringe da loisin ba haini yanakhe Amarom da khongjang asida heavy vehicle amadi bus singdi yaude makhoida mateng pangbiu haibadi leikhi hari कोई जानब खरे जानब पोरेबसिंग अदुदी कोई वन टाइम टैक्स सिस्टम असी कोई सेप्टेम्बर थादगी सेप्टेम्बर था फावा मनंगा भोट सेप्टेम्बर थागे मतुंग चन्नबा अदुगा अखोगी सी चन्नद्रिंगे ममांगसिदा अखोगी 2008 दगी रिवाइज तौदना लाखलेबा बरा अदुगी ममांगदा रिवाइज तौबा दुगा लाइरिबा अखोगी म्यूजिक लाइरिबा कोई भोट पानी मसेसु हाइबा October, Mexico, 3 months ki piriba asungaba road permit 1 year ko naba sumba singasi ga maroina haiba singasi marakta koi September 5 yodingai da transport department na mari lainaba document sing hai singasi do senbira matungda koi one time tax system gi kanosi involve to biba hana si ramsiga minister ki chamber family bodga yana ba ma kare
JCILPS na changchiliba khongjang sogatuna ngasi tongan tongan ba mafam kaya da miyam na wakan mifam chathakre Uripok ta leiba Heritage Convent ki mahiroi amade Oja Singh yauna wakan mifam chathake Uripok kangchup lambi ki tongan tongan ba mafam kaya da so assembly na pass tawkiba bill ahum ek oina chatnau haiba dabi yauna lambi ki nakyat ta miyam na wakan mifam phamke New Chekon dagi konung mamang phauba miyam na lambi tangkai thingduna wakan mifam chathake Sagolban Tera amadi mayai koi bida leiba Sishu Nista Niketan dasu miyam na JCILPS ki khongjang bu sogatuna wakan mifam chathake ILPS ki khongjang sogaladuna ngasi Khurai Lamlong Kaithel da nongmagi sintha leptuna wakan mifam pangthokre Union of Social Upliftment Khurai amadi Lamlong Kaithel apunba nupi lupna sinba wakan mifam aduga mari leinana Lup ki President A Apabina miyam na thagat kiba mi chingna ILPS की इशू दा थौसादना लेथोकपा चुमलोय हाइके JCILPS की कन्वेनर के एस रतना ऑल पॉलिटिकल पार्टी के म्यूट कांगबु अमा दिल्ली दे चतुना ILPS की मतंग दा तक्सिन गदौरी बसे ममिंग तगी ओइना चटलगा हलकलबदी मियाम ने याबा ngamloi ngarang lawkhiba warep adu taramna oi issue asigi matang da tha nipan tumina leiriba karigino miyam na ihau hawdriba makai thabak tawdaba se joint committee na pende phongthoki मेरा पानी से बिल पास तो बुदू खनते बिल पास होगा एक वाला कांदा ILP ले कांदा कोई दम भी मैं ना कोतने बा अदु मकोई थाने पान न तो मुरे होजी मेकअप थोड़े मैं ना इंदरगी अदु अब कोंदा ने दिल्ली से रे कोई उन्होंने सेंटर तो कांदा फ्रांस उन्होंने है ना मैं पसे उन्होंने कोई हाइजर मैं चे पिछले मैं होम मिशन उन्होंने है का थोड़ा का कोई सेंटर हाइजर रे ना है का मकोई रिजल्ट फंगना SNP हाइम से मत का मैम जो असेंग बड़े रिजल्ट फंगना लाख लाख बड़ी मरे मैम ना मकोई वो वेलकम तो मादे मकोई वो कदम मादे ILPS के खोंजंग सोगलतुनगा से चिंगामखा अपुनबा नुपी लमजिंगलुब अमदे मॉडल क्लब न सिंधुना चिंगामखा द लेबा इरोम युमजाव लाइरेंबी कम्युनिटी हॉल दा मियाम गी वाकर मिफम पांगथोखरे Assembly the pass tawkiba bill ahum ekta ontho amade lamdam sida ILPS chana lu hairi Khurai ayang pale Dingku Road Lairik yang bam laikai laifam khuno amade jingmairong na jingba mafam singda suwakan mifam chathaki ILP ki khongjang gu sogalatuna nagamapal kangjabi lerak machinda su lamdam adu ki miyam na wakan mifam changsin ke Mitov na IMC Mikal da mirep oibe yaroi vote thadabe yaroi ILP athuba matam da chana hangada bani haina dabi tawre Naurem thong lamboi khongnang khong samusang uku Uripok Kumantem laikai Achom laikai Polem laikai Ningthau khongjam Khaidem laikai Kaisampat Mutum laikai Singzamai area Okram Chuthek Wangkhai Khagempali Pisum thong Nongthombam lairak Sagolban YBSC Tera Sapam lairak Nomaithem laikai gi mafam kaya da suwakan mifam chathaki Thawal amadi Yaripok ki mafam kaya da suwakan mifam chathaki Yaripok Kaithel Top Chingthada Mairapai bi amade Mahiroi kaya na khongjang changsinke Yaripok Kaithel manbi da human trend semtuna ILP chatna halu haiba kholaw lawke Miyam gi khongjang atu da JCILPS ki co-convener Arjun Telhaiba KS Somarendra su sarugyake भोट से असे यौद्रिंगाई मनुंग सिदा बिल से अथुब मतंदा पांथोक बुयु अदु नत्रबदी अखोय प्रजाना असिगुम भोट से बॉयकॉट तब मतंदा टॉप चिंथा अमदि नुपई खनाइसु अचुंग अकनबा एक्शन अमदि अखोय अचौब थौदांग लौजगनी हाइना ngasi अखोय मिफम असिदा वारे Uripok Tamairagi rally chatpada Imphal West ke police kangbuna nupa macha khara phukhibabu khamdok pachang lube taurang bam ongbe tarini bo SI amana tamthina phubi ba yaninda phongdoktuna jara henbagi khongjang changslibe tarini gi phibam luslakpadagi ngasi nungthil pung ani taba atwaida Uripok kangchup lambi thingbagi khongjang changsinkhre loinana Uripok ki mafam kaya da sumiyam na wakan mifam chathaki January ba police personnel ki mathakta mari lena ba authority na matik chaba action lokhalu hairi Police na phubadagi sok tuna chara henbagi khongjang changslibi taurang bam tarini phibam ngasi CMO Imphal West ke Dr Kangbu amana engsinkrai Dr Singh maha ki phibam soksile haibaga loina na ngasi gi report asti CMO da piraga makha tabala eng chathagani hairi JSC gi convener na phongdo khibada tarini na changsliba khongjang gi pandam phangdriba phauba miyam na sogatkani
चेनरीबा पुलिस पर्सनल मरी लेनबसिंगना मतिक चाबा चेराक पीगदबनी मखा तानसो अतै लुपसिंगा लोइना खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे हाइखे कन बुखुंग चंगसल कने जे स्टेट गवर्नमेंट ना मसाना यागदबनी करिगु मस्ते फतनुंग थोबा अरे स्टेट गवर्नमेंट मदुगु दायित्व सु पुगदबनी अखोइना हाइब प्लेपसी नसिबु होंगोय करिगु मत करिगु स्टेट गवर्नमेंट ना थवाय यावदना उसी थवायदना सुम तोबो तागदी अखोइ लंगदम दुत लेरिबा मणिपुर प्रजा कुदिमुंगना मोगी मथकता अखोइना अचुम पारा अमदि तमिगने जे मदि स्टेट गवर्नमेंट की मनाकोंदा अखोइना ngasi ngangi अखोइ मणिपुर गवर्नमेंट की मनाकोंग यौसुनु नोंचुब इम्फाल एरिया मैरापाइबी अपुनबलुकी अहानबा मपोकुमन थौरम ngasi GM हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओरम BTA सुरबला देवी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ज्ञानेश्वरी एमकेल की प्रेसिडेंट सखी नुपी समाज के जनरल सेक्रेटरी TS रमनी अमदे तमिजिंगमी की प्रेसिडेंट S मोमन लेमना मरुएबा मियोसिंग ओइना सरुयाकी वांगांग किबसिंगना फोंदोकनाखिबदा लमदम असिदा येलहोंगैदगी हौना नुपी सिंगना खुनाई असिदा अचौबा थौदांग लौदुना लाक्ले खोंजंग अमा चंगसिनबदा मदुगी अफा फत्ता हाना कुपना खंगमिनबा तंगाई फदे हाइके मणिपुर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर गोजेंद्रना हाइकिबदा लमदम असिदा हौजिक चंगसिलिबा मियामगी खोंजंग असे कांगलुप अमतगी नते महागना मखाताना फोंदोखिबदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटीना चंगसिलिबा खोंजंग असे मैतै खक्तगी ओइबना मुन्ना खन्नबगा लोइनाना थबक चथबना अफबा ओइगनि हाइके मैतै नुपी सिंगना मतम मतमगी लौरिबा थौदांग ट्राइबल ओननबा नते हाइना इरेपाक इना चनुरा लोइना सिनलोन इचलना फोंदोरकली मैतै सु शेड्यूल ट्राइब के खुदोंग चाबा खरा फंगनिंगलिबा से अतोपा पॉलिटिकल साफु खरगा पुल्लगा अनिंगबा फोंदोरकपनि हाइना लवे मसी मैतै मनुंगदा लैबा मिडल क्लास के क्रिमिलेयर मनुंगदा लैबा खुरक की मियोय खरना पांबनी मैतैना मसिंग याम्बगी मते कांगलुप कयाबु कोनसिंदुना अपुनबा मणिपुर अमंगाकनबा इहुल अमा लै हाइबसे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन दा ख्वाइदगी नुंगाइतबा वाफमने मरमदुना मैतैना मखोइ खक्तगी इंटरेस्ट खक्तदा लैननबा अमसुंग मखोइबु कोनसिलिबा कांगबु नुंगसिहनदबा हाइबसे कॉलोनियलिज्म गे वैश्विक ओइबा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अहानबा खोंगथांगनि हाइना लौबयाय अमरोमदा मणिपुरी नेशनलिज्म गे युमफम असे मैतैगी पुन्न कोनसिनबा ngambagi sakti adu thugai bahai basida khwaidagi maru oiribase tribalism da onthok bahai basine mase bharat sarkar gi apambane matang asida aikhoi gi yeknaba kanano amade khuraki ina lai sabagi saklon loduna apunba manipuri nationalism ama sakatna khonari ba asige khurau thangnana khonarakli base yamna kupna yengmina bachangi haire hauji paugi melkana temprak amatan इंडिया की प्रीमियर इंटरनेशनल एयरलाइंस जेट एयरवेज ना केबिन क्रू लौगदौरी नुंगाइरबा कैरियर की खुदोंचाबा असिगिदमक इंटरव्यू मे की तांग तरागा मंगादा मफमना होटल क्लासिक नॉर्थ एओसी मतम अयुकी पुंग मापंदगिना पुंग अमा फावबा हेना अकुप मरोल की दमक जेट एयरवेज तगी खंगबिबा यागनी Wanted some electronics mechanics for repairing STB set-top boxes at different places: Bisnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Break matungda muka nataram na ukchari makhata papauda Jinglei Park Snake Club na sinduna chatkiba tang nipan dagi Bisnupur district ki Kiamba Ningsing Sanglenda Chatharkliba Film Festival asida Tripura yaudana awang numpo ki stage ki khangatlaba art film kuntrana sarwiyari Numitare ni chumna chathagadaba festival asida awang nupok state singdagi filmmaker amade actress kayana sarwyari Manipur gi oina Manipuri tangkul amasung English lon da ngangba film taraganipan sarukyari wangang da film ani amasu yauri Dinesh Tongbram na producer amade direction pituna United Film Manipur gi taruk suba oina puthokpa Manipuri film Pizza Part 2 ge cassette lone yolamba myoy ama fare myoy adudi nambol khabam bamdiar dage nahakpam gope gi machanupa athoi alias Resikanta chahi tarakama pane athoi na cassette amada lupa chahum dagi jamri phawgi manung de yolambani Dinesh Tongbram na phongdorakpada film asin nambada chaurakna lupa lakh taraga mangarom changi cinema hall singda mapung phana utriba film ne asigumba thawong asina film puthokriba singda chauna ninghanaba po hale haike Film Forum ki Chairman L. Surjakantana
फिल्म की कैसेट चाकथोक लगा लोन योलंबा सिंगी मथक्ता आइन गे ओइबा थबक लौखलगनी हाइकी अखोइना फिल्म खुदी मक्ता होसी अखोइना कॉपीराइट यानरगा प्रोड्यूसर अमसुम स्टॉक के यानरगा फिल्म आउदरिंगदा अखोइना मयाम दो मैसेज अवेयरनेस म पीरिस करिगुम्बा कनागुम्बना फिल्म जिलोन लोन ना कॉपी सातने युनबा पैरासिट तोबा कुरान नो किताबक से तोबा तारगदी करिगुम्बा फिल्म फोरम दा सिगी पॉक्सी फंगदेना अखोइना हक्तेन ना फाबा तारगदी 1957 cinematography एक मतुंगिना फंगम तो पसेला तो पीबा मे मंगादा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो ना फारे हारिबा यंखोम भोगेन चही निफुगा मंगा अपोकपा हेमान लेफम लीलोंग चजिंग अवांग लेकाई अमदे हंजबम समुंगौ शर्मा अपोको लेखिद्रबा एस इबोचौ क्यामगई मयाई लेकाई म्यूएसे आरपीएफ अमदी मसिगी लानमी संगलो पीएलएगा करिगुम हिरम अमतदा मरी लेने दे हाइना लूप असिगी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी चीफ बंकिम की चेरोल अमनाथ सेंगतोरकली चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सगांग प्राइमरी हेल्थ सेंटर की फिबम ngasi हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर पी श्याम सुंदर न लुचिंगबा टीम अमना यंगसिनख्रे टीम अदुदा सीएमओ चुराचानपुर थांगचिंगखोफ गुइटे अमदे अतै मकौ थोंबा ऑफिशियल के सुसरुग्या के एडिशनल डायरेक्टर ना लमदमदु की खुंजा सिंह उनदुना मखोई की ओइबा मोट लौखिबदा हेल्थ डायरेक्टोरेट ना मणिपुर की पीएचसी खुदिमाक 24/7 दा मथौ तौहनगनी हाइबगे थाजब पिख्रबसु पीएचसी असिदी ngasi फावबा डॉक्टर निंगथीना फंगनबा ngamdre बन ब्लॉकेट ना चिंगबा लेबा नुमित सिंगदना हेना डॉक्टर फंगबा ngamde amade अतै अवाद अपा कया लै हाइके एडिशनल डायरेक्टर पी श्याम सुंदर अमदे सीएमओ की माइकैदगी हयेंगदगी हौना पीएचसी असिदा पुंग कुनगा मरी डॉक्टर सिंह मथौ तौहलगनी डॉक्टर सिंह की लेफम चाफम अमदे फेंसिंग न चिंगबगी अवाद अपासु मरी लेनबा सिंगदा खंगंदुना अथुबा मतमदा अवाद अपासिंग मेन खतलगनी हाइके नोई ना वाबसे प्रजा गिदमक वाबनी नोई यामबदु लीडर ओइबने ए खंगे नोई ना हाइबसु चुमे चुमदे हाइबा नतेबा अदुबु गवर्नमेंट फाउनसु जेंबा ngamdaba liye heba adu noisu hojik pukhatpasi jam phare eisu सादे हिल्स के गाफीफाइदा कमांडो थमगदबने मसुंग कंगला तोंबी के एरिया दा लालौबा सिंगना म्यूट मिनै चथबा यानिंग दे हाइना जैसे अगेंस्ट द शूटिंग ऑफ राकेश न सिंधुना कंगला तोंबी कैथेल दावाकन मिफम चथख्रे खोंजंग असने मरम ओइदुना दुकान सिंह थोंगलो नखे जैसे की मेंबर प्रिशिलाना हौखिबा अप्रैल मरीदा नोंमै कापखिबा अदुगा अप्रैल कुनगनी थोइदना महैरोय अमबु नोंमैना कापलंबा थवोंग यानिंग दे थौदोक्तुदा चेनरिबा मियोय फागत्रिबा फावबा हयेंग फावबगी मनुंगदा फाद्रबदी बंद तौरगनी कंगला तोंबी एरिया दा अकी अखंग चथरक्लिबा असने मरम ओइरगा गब्बीबाइदा सिक्योरिटी थंबियु मफम असिदा कमांडो थंबे यारोय हाइरिबसी मरम चादे हौजिक कुकी लालहोबा सिंगना सेन की डिमांड तौदुना लेरे हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा कुकी इनपी अमदी कुकी ऑर्गेनाइजेशन ना मिडेंग चंगबियो हाइरि अंडरग्राउंड से अयाम्बना कांगला तोंबीदा ऑर्डिनरी रिबसी सेंगना हाइबदा कुकी खोइने मोइगी ट्रांजिट पॉइंट असिदगी मखोइगी लम हौरे अदुना यारी मखाई असी मथक रोमदा आईबी रोम सिदा हापियो असी कांगला तोंबी वाई सिदी अखोइदी करिसु सेंगना हाइबदा सिक्योरिटी दरकार लैते अदुबु मथक रोमदगी अंडरग्राउंड सिना अयाम्बदा लाए अदुना मथक रोमदा सिक्योरिटी पोस्ट हापियो हाइबसे अखोइ हाइनिंगे ऐसा से खरा खरा पाइबा मी असी कांगला तोंबी एरिया सिदा यामना इना खुंद्रसु खरा खरा दि पाइबा मी दि लैये सेंगना हाइबदा अदुबु अदुगी चांस दु लौरगा मखोइना चही क्या ओइरा खरबनि ngasi खक्त नते मोइना मी फारगा नुमित क्या मोइना नीबदु खजिक न छुनते लाख इन टर्म्स ऑफ लाख नीरे लहान राकेश खोइदा 20 लाख नीबदु 50 लाख नीरगा लै नत्रदि मी हतोकनि हारिबदु असी दे आर नॉट फिट टू सर्वाइव मोइदि हिंबा याद्रबने अदुना गवर्नमेंट सि थुना फारगा मोइबु हतोक्रो हाइबसो अखोइदि हाइनिंगे कुकी इनपी ओइसनु एनी ऑर्गेनाइजेशन ओइसनु सोसाइटी ओइसनु यारगदी मुखोइगी अंगांसिंबु वाराओ हाइबियो वाराओ हाइबिसि नोइसु फोंगदोकपियो नत्रदि अखोइना इन केस मोइबु पब्लिक सि यामना होजि सावरबने अवेयर लाइरबनी अंगांग अमा अनि हतोकपिबा अखोइबु एक्सटॉर्शन तौगे हेना लक्रदि अखोइ हतोकपा मफम फौसु अखोइ वी आर रेडी टू इवन टू किल देम अखोइना अदुदा मखोइबु हतोकपा मतम ओइरसु अखोइबु लोगी थबा अखोइगी मथक्ता
पाइसिलगा जेल दा हापीबा करी करी गुम्बा अखोय तौबा यारोय Langol Gam Village John Wan gi lambi government assembly dabadagi John Wan gi miyamna araiba paisa puthokna duna semjin kre John Wan da leiba miyosing ayambana security da leiba ngaktani tha gi oina tolop tagi quarter semjin nabagi senpham club su nonglei nungsina amang ata thokraba quarter sing yangsin bina da leiri haina penda phongdorkli ती एकोई से गेमलेस की क्वार्टर में आमना पैसा पुथोगा कोई इरान नाई ओना लंबी से सेमगा अदै ngasi फौबा गवर्नमेंट ना चाही कुनगी ममांगदगी एक क्वार्टर से एलॉट तौरकपदगी अदुई मतुंगदगी ngasi फौबा लंबी सेमबी ददना कोई इसा इसा ना पुथोगा लंबी से सेमिनी अदना अथुबा मतमदा गवर्नमेंट ना मियेंग सि चांगबी वाना हाइदनी Thasigi Anida Irongdagi Hatadaleba MD Tarifu Pakraga Ngarang Numidang Maya Lambigi Pibo Daba Lambida Tadok Lamle Hairi Mahak Pakibaka Marilena Semkiba Jesina Irong Kuno da Pangtokpa Paugimi Pam Amada Tarif ki Apokpa Tasbirna Mahaki Machabo Pazinduna Pu Jerakpa Todok Pende Madam Karaki Mamangda Tuna Mula Majid Committee Mursina Guli Yonba Tinglubada Kihalaki Balay Hiramasagamari Lenana Tawong Asi Chatakiba Orambayai Mari Lenaba Authority Nayang Sinbiduna Maraleva Singh Pagat Piuhari All Manipur written test successful candidate of police constable male listing ani taragahumdoi JSC ka government ka yanakiba wapam tabak to onthork tabadage IMC ki mikal boycott tawragani haire thasi ki taramdoi pawgi manungda yanakiba wapam tabak to onthork trabade tang taragamari ge ahing nongyai dege total blockade makhatana numit taragamangani chathargani haire Sugnu Kendra Mapan Suba Amasung Tara Suba Assembly Mikal da Mirep Oikiba Myoy Om Punsinduna Handaki Mikal Tenganaba Sem Sakre Ngasi Sugnu Mandalgi Mapam Amada Mipam Ama Pangtoktuna Mayang Lambam Binot Yumnam Jibon Amade Kaidem Sar BJP da Punsinduna Lakadol Mikal Asida BJP gi Mirep Ama Putoktuna Mai Pak Namakhonagani Hairi Ngasi gi Mipamatu da Makoi Busogat Pamyoy Kya Susarugyake Lamdam asi Chinjak ta mipal tang daba wat padaba lamdam ama oiram labasu ngasi lamdam asi da kundaminari ba mipum kudimak supam nompam khangdraba nisha da laichuraba nomagi puk thana chaba phangdraba Chinjak ta mipal tang laba lamdam ama oire haina KCP poire mete luki publicity secretary Malem nganba mete gi cherol amana phongtorkle masina lamdam asi gi senmit londa hen sokslakle Isagi iramdamgi chaba konana bachinjaki pothok pawa puthokpagi bangal fawa ningthina leiba ngamdraga karamna ningkha tamba maning tamba lamdam ama haibadu oigadawribano lamdam asibu India gi phibal nungdagi ningkha tamnana bani haiduna makal maka kayagi lalhau chathabana de kanaba kari supurakloi haibasi lukki achetpa thajaba mani Numit masing khangdana chak chakhom ama phawba chaba phangdrabada karamna iramdam asibu India gi makhutagi kanba ngamgadawri Maning maka tamba lamdam ama oige hairabadi chinjak tamipal tangdaba amade suba nomba kanbatai lamdam asida green revolution nahongna na hudoktuna lamdam asigi larik lashu hairaba government ki thabak phangdraba naha singda suba nomba gi wakalon phawhanduna lamdam asigi senmit lon gi phibam phagat hanabagi matam oirakle Lamdam asida chathok hena puthokpada IFCD achoba thodang lei adubu department ke senpham sing lana siznabadagi lamdam asida ithai lokhong semgatpagi mahutta masa masa gi mayungge nala oina semduna leire lamdam asigi lengak mapudagi hauraga government ke officer sing achoba lalon itik tawba singna lamdam asigi leihaudagi puthokpa pothok sing mutkina bkhonari aduga miramdagi lupa ahung khaktamak piba chengbuna koitan tanari Ithai lokhongge khudong chaba pidabana lawrok amatang loktuna lamdamasigi senmit londa chaun akai pipiri government ki thabak tawdrabasu ithai lokhongge khudong chaba leirabadi hangduna leiriba sing hanglamloi masina senmit longi pibam pagatuna nisadalai churaba lamdam ama oiramloi maram asina Lub asina chinjak ki mapal tangdaba lamdam ama oihannabagi damakta mari leinaba department ta midyang changba horagani hairi Lamdam sida phangba uhai singdagi semba khanaba makal ki ice cream ngasi puthoki bagaloinana arak pamioi khudingmakta sen yaudana mahau tanghan kre jingmai rongda leba MBC Church manakta hangdokpa Alice company ge proprietor Elizabeth Maitram na phongdokibada
Chahi mangarong ki mamangdagi cake amasung bakery item puthoktuna company asi linkhat kibani ngaside company asida lamdam asigi tongan ba chingmi nupi yangkhairom thabuk piba ngamle ngasi puthokliba ice cream asi lamdam sida phangba uhei singdagi sembani masida khushem gi mahau amade patha punthadana ba polam yaudaba ka loinana cholesterol amasung chini gi chang nemna yaure pothok asi manipur gi mapanda su thadok na ba pandam thamli haiki